pasenga bayambira Imana ngo umusaza ko njyewe n'ubundi ndahari waretse akabaho. Ariko inyungu z'Imana zirakomeye cyane. Imana yagombaga kubikora kugira ngo icyo yavuze igisohoze. Yego. Icyo Imana yavuze zishikwa uko igishoboje. Hanyuma ubuzima burakomeza. Nuko gambadagiye ndafuraguritse za bigangahe benshi bobyibuka. Tangiye kureba ko tusubira mu buzima busanzwe. Kuri ubu turi uko tugiye muri ibyo ngo tubivemo nje ku masomo. Nize secondaire mutabana. Masomo ya secondaire. Uzi kwambara uniforme mutabana. Ariko nanje ndavuga amasomo yose yasoma hari niyazoja kwa. Bona ngayo bayenyagize. Ntaje gani bitumba gusa hariye muri kaminuza. Ejo bundi nyabo. Umunsi defanda nifite abana bari. Como é a não ser? Kubera ko mufite amawazo yo kugira bakeya. Mudamusoma ibyanditswe se kuko cyane ari ubyara. Gira abana benshi niko kwiza kurusha kugira bakeya. Amen. Amen. Ibyo somo ndaritambukisha. Kubera ko ubyara n'umugisha saga hayo si itegeko n'umugisha. Umuntu umwe azashamata mu ijuru akayora mukeya ushake kwiga. Siko bimeze uko nyine. Umuntu ari kwa mashamata tubiri gusa. Akaba akonje ndatoshe. Ngo abana ngo buzuye. Sawa. Mwana ntawe tagiye ukorogana nawe. None wanze umugisha yo kugira. Ariko abandi bakitumvya bakiri mwonga bagasengera 15. Bakigere. None ukuzonganya umugisha. Habe niyuzoja ikuzimu baza babesha ngo habaye faranga ntari zibaye. Habe niyoje ikuzimu. Tiwo tunga ngurusha umuntu w'abana 15. Gute. Tabana ufite gusa mufite faranga. No kucyo tukivuye. Gaye kuko bijyanye n'umuhamagaro. Twakomeje rero. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2011 nari Kigali. Igihe abantu b'Ebenezer bapfuye n'ababivuze. Ibyo muhamagara twabirangije. Niba hari tukuyemo nuko ari kumuhamagara uteye. Niba ujye by'Imana kwinangira umutima uzagenda ukorera Imana. Nutumva ijwi uzobanza utegere neza. Ubaze neza ushoboze. Abantu bari kwirukira cyane muri narababwiye ejo agakora asibariye bagaza baririmba abapasiteri mazuriye mu kaderi. Mu bitaramo twe twari tukiri bato bari imbere tukabonaga bakamejeje. Ngo tumamana tunabonaje nani. Mariye. Umuntu mu kaderi kuko hasomera gusa ngo tumamana. Tugutuje araho mwana. Abo bose bagaza baririmba ntaho bigeze. Zababona ko baranga. Yeye ndi mukaza mko kugoborera ibintu by'Imana itatu. Kabisa ngo jeyo ni wani shu hawo. Timukaza mukirije ibintu by'Imana. Basigara sigara. Nabo ngo baraba baki abandi ngo babasengere. Babasengere bagire. Ngo nabo ngo baba pastori, nabo yeye ko byo uramuka bikaza ukabona bikwituyeho kigitangaza si ibintu kwigobora. Jewe nta buryo nabone. Ushumba ni kamwe bw'intara we ni mu buryo uzokwi. Ariko jewe kuva mpamaka no mubirizi. Nahamaga ufite ubushobozi muhamagara urakubita. Nari mfite akazi cyo Kigali ndetse nari mfite akazi n'itorero y'Ipemba. Nari nafasha kandi kazi gasanzwe kampeka. Ariko Imana imbwiye ngo ugende ushifise numva birarangiye. Nabwiye ko yampamagaye icyo gihe mu kwezi kw'icumi. Narabeze 10 narananiwe kujya. Mana yaguhamagaye. Wewe uzigo yo guhamagara ushaka. Ngo yamarika gutuma gakene. Mana mashaho we. Yesa ari so ari nyokorombe cyangwa ari kanjara. Ariko Imana iyese narivuze ko uwo munsi Nyamirambo ngo nari gusenga nyuma y'iminsi 4 nubijwe rimbira ngo genda nari gusenga
babaye cyane kubera bari abantu bari bapfuye bayigeretse, ariko nijye wari ingobore nose ko bari bapfuye nyine iyo hutuma yari yiki abandi ntibakoze ikiriyo bakarekera jewe kananirira amasengesho iminsi mana abantu bacu bazapfa kugeza ryari. Ikintu cerekeye ubwoko bw'umuntu amaraso yawe siko abantu babigirira umutwaro wose, ariko jewe rwose no kwitanga bakambira, ariko n'ubu naritanze none nageze mu lisansi ntaje icyo gihe nageze kwa Karamagagi si ukwitanga ugatanga ubuzima bwawe gusa niba hati ntibugende ariko wawe. Hanyuma irambwira ngo genda uje Fizi aho nyine biciye abantu uje kubwira abantu baho ngo bareke kujana. Ndayigira nawe nyine nuko ariho nawe se ni uraho gusa kureka amakuru y'Ifizi Ifizi ariko nutazi amateka yawe bakuru Ifizi zone rouge ngo Hutu yari yaraheguye araheba arahacana igihugu yageze avuga ngo Zaire kugura mu Ifizi Zaire hakuye mu Ifizi hari haramuhibu noneho Imana gusa ni jewe woje naye yanje nukudesha ukuga Ifizi ndi murebe ubu kufika ko murabubona hano ariko Ifizi ni umukutano wose umukutano wose uko muhazi ninde mugabo w'Ifizi muzuzu haruma ukuga ndi muremure kandi ndagororoseka mfite nyine n'ukuntu meze neza iyi none ukayigira ati habe nuko nyine naje mfite isura ijimije ariko Ifizi tibowe yitirana. Hanyuma nyuma y'amezi 10 ndagenda cyari nemere Imana ivuze nari maze kubona confirmation zibiri cyangwa se ibihamya bibiri. Nahuriye na Ababiri w'Umubembe mu mujyi i Kigali mu kumba kahaba haruguru y'inani y'Inkuruziza ngo twuname gutya gusenga. Nari mugiye musengera nari maze gucanganya ikigo sigaye nirirwa neza nari maze gushonga nsigara ibiro bitageze 50 ngo tukumirize yamahumura ariko Ababiri yazaye baba yanambira ngo je ulisha soma habari za Yona nimwombe habari za Yona tizazisoma kera ko nacize gitege makuru ya Yona turayasomye ngo wasomye gute yari yanze jimine we kwa abazi ba na niyo wa niwo Yona wakati arambira ngo nimba utavyemera ariko ganakubwira atari kubera ko umuntu twari tuziranye yabwira ni makuru umubebe weretswe nyine nk'umubebe byatumye werekwa n'ukuru umubebe ukari kuri bene wanyu wewe kumva ari sawa Ifizi tuhazi wowe kumara wona no kuri bene wanyu atora yindi niwe tumugenda cyangwa Imana uzorera naye arambira ngo ngende usenge iminsi uza kuri prayer mountain hano urebe kuva ikidaruka kuri prayer mountain nilikuwa senga kwa mbere buriya ndasenga kwa kabiri saa standard mzahantu bariko basenga abandi bantu kabangahe basanga umukobwa wita Olive izina nararyanditse no gusinzangira yaraje gutya amfata kubitu arambira ngo wampa ntacakuzanya ntabwo kugenda Imana ariko ye nacitse iteka namwe mvaho ngaho namufata urukoti n'igitabo namamanuka ndataha kuko nagiye Ifizi turu ya mbere ndagenda ku itariki 13 z'ukwezi k'umunani 2012 ngera Ifizi nta muntu n'umwe nzi nta nimero z'umuntu mfite nta telefone nta adresse imodoka itura mu muhana yindi ntari mfite n'amafaranga ayo ni maremare sinavuga uko byagenze ariko nahagutse nta n'ikintu cyata nagiye nyabura nshitse mu muhana ndururuka nibaza aho nje
kabaza kwa pasiteri nibambaza umwikanisa irihe ariko namavuga ndavuga mitonde niyo narimba iwacu n'Imana ndababwira ko nzi abapasitori bo mu buhara bakera nubwo bo batakibaho ko nta yandi makuru nari mfite kuva muri 1994 nibo mbabwira ko ndi umuntu wa mitonde nshitse aho nari baje kuri metodiste usanga pasiteri kahari nja muri Sereza baranyakira ku mudiyakoni niho nacumbitse mubwira ko naje kuvuga ubutumwa mfite n'izandiko z'ikanisa ahamagaza inama y'abapasitori mu gitondo barahura benshi cyane hafi 30 baha urwandiko bahana mesaje Imana yatumye byari ibintu bine byanditse rero Imana yatumye kubwiza bakora inama burira bananirwa kumvikana barataha nimugoroba uwa gatanu inama bakora komisiyo y'abantu batatu barananirwa barasezerera ku wa gatandatu isesitani bansubiza mwumve ikintu kijyana barambwira ngo amahirwe amwe tuguhaye nuja ibukavu ukazana inzandiko za basikofu bacu ba representante ko b'amatorero batuyoboye aribo bagutuma tuzokwakira kandi babonaga atari kubivyo nanacitse intege subirayo ariko mbabaye cyane mwumve ngo mbabaye noneho nkibaza ngo Imana izishuka umuntu indumya ahantu ndemeye ndagiye none nshitseyo nabo barayibuka ariko icyo mvugira Imana ikaba yari yaraciye mu mugabo bita Setonde ukundodo kumurambya mu Kanogo ambwira amakuru y'ijuru gutya arambwira ngo arambwira ikiganza yamambwira ngo uzovuga ubutumwa muzambika ababembekazi yavuga aya makuru yose ngiye kuvuga ambere byo cyaguye abagabo bataragiye amakuru yose arayambwiye ariko icyo gihe sinariko nibuka ibyo yambwiye ngeze muri plane nicaye mu modoka mbabaye cyane umuhungu witwa nibagiwe izina rye ariko ni umukobwa wa Mugema ni umukobwa wa Colonel Mugema uwo muhungu kugira ngo niwe wabyaye amahasha abana benshi mu minsi yashize nagiye n'ubona aya mahasha n'imbari twicaranye mu modoka arambwira musore ngo hari ijambo ryamfashije ngo reka ndiguhe nawe isoko namvugiye mesaje ariko nawe atatekereza nawe nta gahunda afite nama nsoma ngo kiwanje yaza mtu zinampendeza Mungu mwigani anampatanisha hata na maadui zake. Hii migenzereze y'umuntu inejeje Imana izimuhuza n'abantu yavuga ngo reka subire isuzemo agategeko zosubire kuko Imana ivuze kirakomeye bizoshoboka nyine ko bari bacu bo batubahuza nibwo nagiyeje kwa Eveke wa Erongo mutekereza Imana yihumye aranyemerera kurwandiko namusubirayo kageze ngo bagire ku munsi wa kane mu gitondo babona karambya ndashitse niki ndagarutse noneho rwandikoresha rweza umupasiteri wa Sereza witwa Muroreti Yedone wo kwa Bujoka muri wanyu muri Bugajya kuri kuku uriya mugabo yaramfashe Imana n'umugisha uriya mugabo ni inshuti yanjye yamenya atisha itangazo kuri radiyo Fizi ngo abapastori bose n'ab'i Kananda n'ab'i Seberi n'ab'i Maride bazose ubwitondo mashikara babwira ngo uyu muntu w'Imana yageze hano mu Musaya ariko mwambwira byose none sanga ari nabo perezida wa SS w'amatorero yose uhereye none tumwaka jama bikunda ariko bamwe bari opose bari mu murevera wa Kadafe witwa Echi yavuga ngo intashikira n'abanyarwanda kabisa bagende natwe tuzohurira mu ijuru nimba tugiye yeye umuntu wese ko nawe tugisha muti George ariko Imana kuko umunyembabazi yaramubabaye yanyirezeho 2018 arambwira ngo wa uranduse umuntu wanze kunyakira 2012 ngasubiraho na gatatu na kane na gatanu na gatandatu kugeza 2018 asaba imbabazi cyo nacyo kiva ko twagiye Fizi ko twatangiye ministeri dutangira kuri ubutumwa mu buryo bwo dushite dusanga hari n'ibindi twokora
usanga abantu baracoce bambaye gusaba baribona wama tutangira akazi ko kwambika tuva naco kiri priority dukora twari tuzapfa akazi 216 twabambitse iyo myaka yose kwa umunani muri muri kamikazi twajanye inshuro kazi 3 na mama bawiro kugegera n'abandi batandukanye. Ibyo nibyo twakoze muri iyo myaka twigisha abantu 12 tubishurira amashuri. Dukora ibiterane byinshi bihuza abantu benshi. Hanyuma Imana itugirira neza. Reka mvuge ingorane nahuye nazo ndangize ko ndabona abantu batangiye gutaha. Muranyihanganira? Bwana Yesu asifiwe. Babwira ibihe bikomeye. Pawulo umunsi umwe yabwiye abantu b'i Korinto ngo noneho nawe ukarumva ngo hari nk'ibyo kwirata. Babwiraga ngo yihaye ngo yarigize ngo yamavuga ngo ndabarusha ibibamo. Avuga ibihe yahuye n'ingorane. Ikintu cya mbere cyagoye muri iyo myaka. Mu myaka ya mbere nagiye inshuro nyinshi ku mafuso iriya hejuru uburyo abantu bagazafatwa mu mashami. Ibyo murabize amakuru yawe. Imana irandinda kuri ayo mafuso. Nyuma yaho ntangira kuza ngenda na moto. Nageze mfatira moto kwa muri ikangeze gufi kubera gutinya ziriya fuso. Noneho kaza ngenda na moto gusa. Moto mu isuku hano kwa naninga kuka ibyo bigenda gute Imana irandinda ko rwose. Ikindi cyangoye n'ibijyanye kenshi twageza tugera ibaraka abantu baryamye tukarara hanze umusenyi twama turyama hanze hasi. Nanone ngeze mu mazu iriya haba uburaro butari bwiza. Sinzi ko muza muri kudutanda twabariye abantu nta muntu n'umwe ugira igitanda kirekire habe muno nta gitanda nigeze ndaraho tubeshe nageze ndambya amaguru agatibuka nazamuka umutwe ukarenguka yari kondisiyo yo gufunya gusa ugafunya ushaka no kudashaka ariko narahebye bariya abantu nta gatanda n'akazi nigeze ndyamaho ngo ngire ukuguru nimba ngize ukuguru gukine hariya hasi izi matora bubase izi birengete imbeho yankubitiyeyo ndaruhagura yaje mashuka n'uturengete ndabijyana n'ubu nabisize n'ubu cyakora dusanga zarashize zose. Kamukizi mbogamizi dusoze. Bwana Yesu asifiwe. Ikindi ni inzara yarandiye cyane. Muri izo ngendo habayeho gusonza kubera ko nta bushobozi bwinshi nari mfite ko nta kazi nari gifite. Ikindi gihe tukagera nk'ibaraka bakiza amaresitora. Umunsi umwe twaraye ibaraka turaburara mu gitondo uzinduka gufunguza ifizi muri iyo safari ya kane. Aho nahitiye natumbitse uwo mugore anyakisha ko sharayibika aja mu gikoni arakomeza cyari hari yapaye kumwoza. Ngira icyizere gikomeye. Muzi cyakurikiyeho yaramunyirije burira burya umuriro urazima urahota ndahebura ndaburara nabwira. Ariko Imana kubera kugira neza kwayo nibuka ijambo Yesu yabwiye abantu ngo muri umunyu w'isi kandi umunyu ushinzwe guhindura abantu. Nasubiyeyo mwaje kugaruka muzanira ihuzu nziza cyane yahoze. Ndavuga ngo uyu muntu ndi wo mubwira ngo natayo Mariko ngo Pawulo ngo yaraye guhanga azinduka. Bene umuntu ntaza kwigomba uzukora igikorwa hanyuma babona imirimo yanyu myiza bagahimbaza Imana. Amen. Uwo muntu yabaye inshuti nawe isigaye kabira gusa bakabaga kuko bakaba bakabagiye. Ariko inzara yarahambiriye mu byumba. Nararusha umugoroba nja gufunguza mu ikaye y'abasore. Mwumva ko ibintu byari byakomeye. Agiye kwihembuza mu ikaye ibintu bikomeye. Ikindi Imana yandinze bamaye izo mfuro zose zarimo risike zikomeye cyane. 14 twakoteguye igiterane cy'umubwira ko twabiteguye
Gogeri mukavugiye mu giterane abapastori barampamagara ngo komanda wa Mayimayi yavuze ngo sinkagere kuri mo. Kandi nindamuka mpageze menye ko tazosubira. Ndaryama ndasinzira mu gitondo kabahamagara. Bwira abapastori ngo mubabwire ngo na 4 ni saa 9 wakabubazo bari kuri mo. Kandi abakristo bose bazose duhure na 4 ni saa 9 kuri mo. Ariko mubwire abo baremetse mubabwire ngo kuri mo isake. Hanyuma tuzohahurire uzokimana. Kubera ko nari nizeye ikimana yavuze. Kwizera no kumenya. Ntabwo niya. Iwe niya urabana nafu. No ni cyatumye ndafasiriya we nuko nari nzi. Nagiyeyo nakari gatanu ko tuni gitera kirangira. Obaza makuru. Barambira ngo generale yakutumba ngo yavuze ngo umuntu uzokora ko uwo muntu uzibeshya akamukora ariko naravuga ni mwumve yakutumva ko karayagaye n'ubu sindakubona sigaye kubona kuri za nani ariko sinubira none waba waricyogiye sinzi yamatanga itegeko ku muntu ukora ko uwo munyarwanda yibesha aho izo si imbaraga z'Imana nuko ndamubonye ngo mkurire soda aguma agenda ariko nuko nyine ntawe nakomeze gahunda wari bivugwa bukeye barateka ahantu bita Marinde uvuye Ifizi utibutse telefone iranzimana abantu b'Marinde barambura bahaye bagira ngo bangurire nabo nanje namenye ko hari abana bapfushije nyina nase bari baherutse gupfusha se na nyina yapfuye Ifizi ahantu bita kwa Gitongo kuko atamuri amanda uje nganje uja mu Rubonja mu Murabo naje nigendera gusura imfubyi no kuzigirira neza ngonze nzantinze kumurira nuko babaje neza abasirikare bageze barabarasa kuko nageze nka bona ko bitema mu bihugu mushimariye baramaza gusuciye ciya zihari kibazo gihari ati twakuze kuri telefone ngo tubwire ko mama yibateze taho hateze ibindi bateze ndetse yenda gahunda yo gutegwa mfite muri iyi minsi ubuzima burakomeza kugeza uyu munsi. Hanyuma rero nyuma yabo twagiye za Beni hari hakomeye cyane kurusha Ifizi ariko Imana irahandindira mu mujyi wa Beni aho bita za Mbao za Mayimuba za Mayisafi za Irengeti za Komanda ndagenda Jibuniya Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe makuru twari tuje kuvuga ngo Imana yaraturinze yaratwimanye yaraturokoye muri ibyo bikomeye idushoboza no gukora ibyo bikorwa bike twari tuvuze. N'ejo narabivuze twubakira abapastori babiri bifize amazu Revera Ngororero bari mu nzu y'ibyumba 4 y'amatafari twise twubatse. Revera Arminde wa Methodiste w'Ikananda ibyo ni ibikorwa Imana yagiye idufasha ariko si twebwe ntabera bataramaga bagatangira ibintu byabo ibyo twabikora ibyo bikorwa ni monima n'izibabira habe mu munsi kandi nimubona ituzokorogana n'abariya bacu teka umunsi wewe wicaye hano uzorya amamuro uzorya Ikananda ndabara nushaka kumubwira ubuzima bwiza wewe mu bujumbu nyine muracafite ibisirani byinshi ariko nushaka gutangire kubyumva kuko Imana ni Imana y'abantu bose kandi Imana ishaka ko tubana n'abantu bose amahoro siko mvuga ngo kubanya upana yewe kubwacu ubana mureke tuzobana n'abantu amahoro tuzohure n'abaduhe mukiye tubana ako niko kazi tugiye gutangira mu kwa mbere dufite ibiterane byinshi ariko vuba mu kwa mbere dufite ibiterane cy'abapfakazi mu Kamanyu Imana nidufasha tuzabafasha ibyo tuzaba dushoboye tuzabana dusangire ibindi biterane bizakomeza abatumiye uzo mu mwanya ntabwo yavense ndirabafata yatuma Mana utegereje kumvisha uzoza mukuta uwiga urose base umuje abihore ntabwo ndi uwo muri Kenya niwo muje mutaka muri Kenya abantu kugenda muri za modoka zimeze kuriya ntawe tubikora amakuru twari dufite nayo waje ngo mudufashe gushima Imana yadufashije muri iyo myaka yose 13 Imana yagiye ikora ibikorwa bitandukanye hanyuma igaturinda
ko turayibwira ngo izo dufashe muri uyu mwaka tugiye gutangira izadushoboza tuzagera hano. Nimukwicara buke nta numva amajwi karamba sinobabwira ndimwumva ndimukwicara kumva za Kaziba kumva iwabo uko barampamagara kumva Imwenga kumva za Shabunda kumva za Nzibira abera bari n'abandi batatu kicambere kino kirato kitarashiraho hose zohana ayo makuru nyavugiye hafi kuri Karubattu. Iki kirato kitarashi uzobanageza aho hose kubera ko Imana ishaka. Pawulo aravuga ngo sinjuriho ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana nibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ushaka kubikomera amashari narigiye kuvuga ngo muri twabarakiye none abantu bahaye umva twofatikanya gushima Imana. Egera inanga papa egera kidari kimasa bambuikazaho egera kidari abantu bahaye umva twosangira ayo mashini mu gisimba kiri prolonge zamuka muyobozi w'umuda ngwino hari ikindi gikorwa dufite hano ntabireza dutanga nta matangazo dufite kuko amatangazo yarangiye twazanye igitaramo hano ngo twishimane namwe kandi tubabwire ko tutazokuma gutaramana namwe maze utaraduhama. Bivuze ko Pawulo yataranye n'ihema y'abatari muri Antiyokiya ibona baranabi ngo bakubite gutya abayumve bamavuga ngo nimuhamagare bazana mubarambike n'ibigano nuko babyibabwiye tibagarutse kumwaka ushize ningira kuba nzogaruka hano kuvuga Imana cyangwa se mpagaruka niko utari numva kuko hano ibitaramo bihe bikurura biriya higi Makedoniya ya Fulani. None reka turabyina igisimba cyo gushima Imana yadukoreye ibyo muri iyo myaka 10 nitumara dusubire tuyibwire ngo n'iya myaka yindi imbere turayiguhaye ni wowe. Amen. Amen. Ni muze abandi bari gushobora gutanga Imana umwanya n'uwawe gutwara. Dukomeje abo Imana bashimire.